Pase uti imbabazi niki, ubundi imbabazi niki kuri wowe? Imbabazi ni ibyiyumviro biri mu muntu gutekereza, ariko kukaduha kwirengagiza ikibi cyose umuntu yaba yaragukoreye. Kwirengagiza atari ukwibagirwa. Kwirengagiza bisobanura kudaha agaciro, ariko ukabubizi. Uvuga ngo ntabwo wabyibagirwa. Oya. Wirengagije nabwo ufite jalousie, ntabwo ubabariye. Rero kwirengagiza ntabwo ari ukubabarira. Ingingo zirindwi zivuga kubabarira. Ingingo ya mbere rero ni ukubabarira niki. Ingingo ya kabiri ubwoko bw'imbabazi. Ingingo ya gatatu kuki tugomba kubabarira. Ingingo ya kane urufatiro rw'imbabazi. Ingingo ya gatanu ingabano z'imbabazi. Ingingo ya gatandatu ninde ufite ubutware bwose bwo kubabarira. Ingingo ya karindwi ese koko birashoboka ko umuntu uri mu mubiri ababarira? Ni ikibazo. Subira mu bwoko bw'imbabazi ngo niki? Hari impuhwe, hakaba ibambe, hakaba n'ubuntu. Ugiriye ubuntu haba habayemo imbabazi. Ugiriye impuhwe haba habayemo imbabazi. Ugiriye ibambe haba habayemo imbabazi. Reka nguhe urugero rw'impuhwe. Akenshi rero usanga kubabarira birimo uburyari. Urabati ndakubabariye, ariko ugasanga imirimo gukorera yarayigabanije. Akavuga turi muntu yateretaga umugore wanje ndamubabarira, ariko sinshaka kuzongera kumubona aha hantu. Ni mubabarira abantu ibyaha byabo babakoreye. Na so mu ijuru azababarira. Ariko ni mutababarira abantu ibyaha byabo, data wo mu ijuru nawe nazababarira. Urumva ni itegeko none. Bavuga ngo imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka tugusuhuze kandi twifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mukundwa wowe ukurikirana gusenga everyday, Imana igumugisha cyane. Turashimira Imana kuko uyu mwanya iduhaye akanya kugira ngo tukomeze kuganira dufashanya twubakana kugira ngo turebe ko twazasoza urugendo rwacu amahoro. Jewe rero ugiye kuba kino kiganiro uko bisanzwe ni Jarick Ikingeneye missionary. Turi kumwe na Pastor Mazibirego, muzi mwese, mumenyereye mwese kandi mukunda mwese. Reka tumwakanye kugira ngo asuhuze abadukurikiye, hanyuma dusengere twinjire kuzana amatsiko yacu uyu munsi. Pastor karibu. Turabasuhuza mwese abatwumva. Ni Pastor Mazibirego Pierre ugiye kubagezaho ikiganiro insanganyamatsiko imbabazi niki. Ushaka kutugezaho insanganyamatsiko ivuga ngo imbabazi niki? Dusengere kugira ngo twinjiremo neza. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Mana wugurura imitima y'abaryumva bose bari mu bice bitandukanye, kugira ngo rigiraho byakura, rigiraho ribageza, ariko cyane cyane tuzirikana ubuntu bwawe watugiriye, kugira ngo twese kuri wa munsi wo kugaruka k'umwami Yesu tuzagusanganire tutaguhisari, mu izina rya Yesu, amena. Pase uti imbabazi niki, ubundi imbabazi niki kuri wowe? Imbabazi ni ibyiyumviro biri mu muntu gutekereza, ariko kukaduha kwirengagiza ikibi cyose umuntu yaba yaragukoreye. Kwirengagiza atari ukwibagirwa. Kwirengagiza bisobanura kudaha agaciro, ariko ukabubizi. Uvuga ngo ntabwo wabyibagirwa. Oya. Hari umuntu twize kuganira nako si numwe ni benshi dutinda kuri ako kantu kitwa kwirengagiza, bangisha impaka. Baravangoya wirengagije nabwo ufite jalousie, ntabwo ubabariye. Rero kwirengagiza ntabwo ari ukubabarira. Hari ukwibagirwa hakaba no kwirengagiza. Kwirengagiza gushobora kuba kurimo byinshi. Kwirengagiza ni ukudaha agaciro cy'icyo wagombye kumukorera uhora. Nuvuga ngo umuntu yakwiciye ubuntu ntiwabyibagirwa. Nibibaho. Yaramuroze ntiwabyibagirwa. Yaramugongesheje imodoka ntuzabyibagirwa. Ariko ntutegure nawe kumugongesha imodoka. Niko kwirengagiza burya. Ariko wa muntu azanahora ku mutima kugeza igihe uzapfira. Narinze ko imbabazi ari kwibagirwa burundu. Ntumenye ko wapfushije. Ntabwo bishoboka. Ariko abantu bavuze ngo ya uribagirwa, ntiwongere kugira ikintu utekereza kuri ibyo. Icyo bashaka kuvuga ni ukudaha agaciro cy'indishi. Gusa ase ubundi birashoboka Pastor? Nateguye rero ingingo zirindwi zivuga kubabarira. Ingingo ya mbere rero ni ukubabarira niki. Ingingo ya kabiri ubwoko bw'imbabazi. Ingingo ya gatatu kuki tugomba kubabarira. Ingingo ya kane urufatiro rw'imbabazi. Ingingo ya gatanu ingabano z'imbabazi. Ingingo ya gatandatu ninde ufite ubutware bwose bwo kubabarira. Ingingo ya karindwi ese koko birashoboka ko umuntu uri mu mubiri ababarira? Ni ikibazo.
duhere ku ya mbere. imbabazi ni iki? Navuze ko ari ibyiyumviro biduha kwirengagiza uwaba yaraduhemukiye wese. Kwirengagiza si ukwibagirwa ico watakaje. Kwirengagiza ni ukudaha agaciro icyakagombye kuba indishi y'ico bagukoreye. Azipase nk'umuntu uri mu mubiri wa mugani, ibi bintu biroroshye nyine turabigeraho. nagiye birashoboka kugira ngo umuntu ababarire koko. nagiye mbona aho umuntu ababarira ariko nyuma bikazagaruka akavuga ati rwose nakubabarira nararushyira ibi mbivuyemo. Ni ukuvuga ngo arananiwe. Nico kiranga umuntu uri mu mubiri, arangwa no kwibagirwa, akarangwa no kurambirwa, akarangwa no guhindura amasezerano. Nico kiraga umuntu uri mu mubiri, kwibagirwa, guhindura. Urukumva ni ikibazo nyine. Noneho rero kubabarira turavuga tuti ni ibyo byiyumviro bikurimo byo kwirengagiza agaciro k'icagombye kuba indishi. Ariko kuvuga ngo amateka yarabaye ntabwo wabyibagirwa, ntibibaho, ntibyashoboka. ariko ko hari abantu bagiye babivuga se muri bibiri y'ubundi birimo bajya bavuga ngo Imana irababarira ikibagirwa. Nibyo, Imana irababarira ariko Imana siribagirwa, ahubwo muri kamere yawe. Abantu rero baravuga ngo Imana yongera ngo Imana niyibabarira ikibagirwa, ariko umuntu ashobora kubabarira ngo yibagirwe. Oya, abavuga ngo Imana iribagirwa ni nk'abandi baja gusenga babayobe ngo Mana unyibuke. Imana yakwiba iribagirwa. Ati Imana unyibuke. Oya, Imana ntiyibagirwa, abo yaremye bose irabazi, n'ibyabaye byose irabizi. None kuko iyi kuganiza ubwoko bwayo iravuga ngo muribuka ko nabakuje amaboko akomeye mu Egiputa, ikabivuga bari i Kanani, kandi icyo gihe abakuyeyo ni kera. Neze ko Imana yibuka ko yabakuyeyo. Hari ijambo ushaka kusobanurira kuri icyo kintu cyo kwibagirwa kw'Imana. Ko hari ijambo muri Yesaya, ndumva ibice ntabyibuka neza, rivuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme. Ego. Kuki Imana yavuze ngo bayibutse? Oya, ahubwo bavuga ngo wibutse n'amasezerano biri mu byanditswe byera. Ariko ni nko kuvuga ngo bishire ku mutima, si uko njye nabyibagirwe, kugira ngo umbwire kubishaka. Mbega ni twebwe Imana ishaka ko twatuza akanwa kayo. Ni twebwe ruya ngo bivuge. Wewe kwerekana ko utabishaka. Urabikeneye. Ni nko kubona abana babuze ibyo bakeneye, ariko umwana akaza avuga ati nkeneye iki, kandi wari ubizi ko agikeneye. Wari uzi ko baratangira. Ariko se wari ko bakeneye amakaye. Akaza ati papa ndashaka amakaye. Okay. Twakomeje. Noneho rero turareba kubabarira ni ukwirengagiza. Ariko turareba abantu babaye intwari, turacari ku ngingo ya mbere. Hari intwari mu kubabarira twabonye mu byanditswe byera. Yesu muri Luka 23:34 havuga ngo ari hagati y'abambuzi bamubamba, yaherukije isengesho rivuga ngo Mana ubababarire kuko batazi ico bakora. Tubona Yesu ko ari intwari. Ninde wagera kuri urwo rwego rwo gushobora kubabarira n'abari kumwica uwo mwanya? Uwo kwisi wenda kereka kwigana nzi umuntu wabikoze i Masisi. Agiye gupfa, bari kumwica. Yaravuze ngo we yabwiye abo, yaravuze ngo muranyisha ariko ntabwo muzi ico mukora. Nicyo yavuze. Ashaka kwigana rira jambo rivuga ngo ntibazi ico bakora. Ariko ntibihwanye. Yesu yanangiye ati data ubababarire. Ubababarire, nje ndagiye, barasigaye. Kandi bagiye guhura n'ibibazo byinshi. Barasigaye, ndagiye. Ariko ubababarire, na Stefano yariko mujeho ibyakoze ni 6 kubabareho icyaha. Ku murongo waho wa 60. Haravuga ngo Mana ntubabareho iki cyaha. Ndabizi ko ari icyaha bakoze, ariko Mana ntukibabareho. Ariko pasiri ijambo raremereye. Araremeye cyane. Kandi yarabikwiye ku mutima ku ijuru ryari ryakingutse. Bamutera amabuye. Abagome agiye kuva mu mwuka ararivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo na Sawuli nawe yishimiraga ko bamwica. Ariko aravuga ati Mana ntubabareho iki cyaha. Ntubabareho iki cyaha. Abo ni abantu babiri wowe rekanye muri Bibiliya. Ni abantu bafite imbaraga
cyane bababariye bagatangaza. nta wundi uri muri Bibiliya nabo babiri gusa akababarira ku rwego rw'uko yababarira bamwica, bari kumwica akababarira, bari kumwica akababarira. ntavuga ati muragapfa namwe muza cyangwa Imana nayo uzarimbuke Mana uzabahane uzagira uti Mana urabibuke urabamenya, ahubwo akavuga ati ubababarire kino caha bakoze banyica. jambo riremereye. Stefano yari intwari cyane. Okay, twakomeje tugeze ku bwoko bw'imbabazi. Imbabazi ni ijambo rigari, kuko imbabazi usanga ririmo impuhwe, ugasanga ririmo ibambe, ugasanga ririmo ubuntu. None wasoma muri za Bibiliya ku ndimi ugasanga byose ni imbabazi. subira mu bwoko bw'imbabazi ngo neki hari impuhwe, hakaba ibambe, hakaba n'ubuntu. None wasoma muri Bibiliya y'izindi ndimi ugasanga birahuye, byose ni imbabazi. ni imbabazi. Ugiriye ubuntu haba habayemo imbabazi, ugiriye impuhwe haba habayemo imbabazi, ugiriye ibambe haba habayemo imbabazi. Reka nguhe urugero rw'impuhwe. Umuntu yavagiye Yerusalemu ni Luka ibice 10 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 40. haravuga ngo yavagiye Yerusalemu amanuka aje Yeriko, ageze hagati y'inzira ahura n'abambuzi, baramukubita baramwambura basigasigaje gato ngo apfe. Niko ijambo ry'Imana rivuga kuri 26. Noneho rero umutambyi ni wahanyuze mbere, revera pasiteri aritegereza abona uwo muntu ashobora kuvurwa agakira agatabarwa, ariko amateraniro yari yigeze. Aravuga ati yagombye gutabarwa ariko simbebukire abakristo kuri gahunda. Akasiga umurambo hano nigende azatabarwe n'abandi. Yamaze kuhava hanyura profesere mu ishuri rya Bibiliya, umurewi wigisha amategeko. Aravuga ati uyu muntu atabawe yakira, ariko se abanyeshuri nibantegereza bakambura napfira aho ngaho aratabarwa n'abandi. Haba haje umusamariya, ubwo ni nk'umwisilamu. Habanje kunyura pasiteri w'ikominote, hakurikiyeho umwarimu w'ishuri rya Bibiliya w'itorero, none haje umwisilamu wenda tuvuge umusamariya, si nk'umunyamahanga. Aritegereza asanga uwo muntu atabawe yakira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamugiriye impuhwe, amushira ku ndogobe ye, aramwirukankana mu bitaro, bavuga icumbi. Amugejejeyo avugana n'abaforoma, arababwira ati uyu muntu urabona ari hafi gupfa, mugire bwangu. Nsanze agiye gupfa, ntaho nayiteguye ku mafaranga yose, nzi ko ayo mfite ashobora kuba make, mwe mufashayo. Ariko mugumye mwandike igiciro mumuvure nk'uko muvura uwishuye, ni ingaru ndaza nje kuzuza ayasagutse ku yo nsize. Rira jambo ngo abamugiriye impuhwe. Hari kubabarira umuntu wagukoreye icyaha ukirengagiza agaciro kindishi, ariko hariho n'impuhwe gusanga umuntu uri mu kaga ugaterura kaga ke ukakiyambika. Ubwo nabwo uwo bari umuntu. Yego, kuko ndabyibuka hasi Yesu yavuga ngo muri abo bombi wamugiriye imbabazi ninde. Baravuga ngo nuramusamariye. Urumva byari impuhwe, none Yesu asoreza ku ijambo ngo wamugiriye imbabazi. Yesu aravuga ngo genda nawe ukora. Kwikorera ibibazo by'umuntu afite ukabyishiramo, cyane cyane cyo kirezeza Imana. Ukabyishiramo nka kuri Yesu atigeze akora icyaha, ariko agafata ibyaha byacu akabyikorera. Nizo mpamvu umuntu kubabarira bigoye no kugira neza biramugora, kuko atashobora kwikorera ibikurimo ngo yumve uburemere. Nebyo. Hara mu Baheburayo 13 umurongo waho wa 3 haravuga ngo mwibuke imbohe nk'ababohanywe nazo, mwibuke abagirirwa nabi kuko namwe muri mu mubiri. Mwibuke imbohe nk'ababaranywa nazo, mwibuke abagirirwa nabi kuko namwe muri mu mubiri. Nugushobora guterura
ibiri mu muntu ubabaye ukabyiyambika ukabyiyumvamo uburemere ukavuga uti umuntu koko arababaye kuko Yesu burya icyatumye arira igihe cya Lazaro ntabwo yari amarira asanzwe. Abantu bavuga ngo nuko yakundaga Lazaro sefo ngo nuko yasanze imitima itizera, ntabwo ari byo. Oya ngo yararize kubera asanze imitima yabo i Betaniya ngo itizera, yararize kubera yakundaga Lazaro. akoze ko kubasi byo koko Niko abayuda bavuze ngo dorere uko yamukundaga. Yesu yahageze ararira, ariko aravuga ngo dorere burya yamukundaga. Bashaka kuvuga ko impamvu Yesu yarize ari uko yakundaga Lazaro. Abandi bashaka kuvuga ko impamvu Yesu yarize ngo ari uko yasanze imitima yabo bantu itizeye, ariko sibyo. Hari harimo ibanga. Yasanze barira, aravuga ati aba bantu bahumurizwa bati reka mbanze nakusanya amarira, mpuza amarira yose bafite, fatanye umubabaro nabo nyafati. Nimara gufata amarira bafite nyishiremo, nimara kuyishiramo ndayarira baraseka kuko ndaba nayabambuye. Niyo buryo Yesu yakoresha kugira ngo agukize umubabaro, yarawukwakaga akawutwara. yamara kuwutwara noneho yamara kuwutwara akabona kutabara ijana by'ukuri. Yamara kuwutwara akabona gutabara by'ukuri. Noneho kuko yabaga yikoreye umubabaro ufite ukaruhuka. Umwana w'umuntu rero kubera adashobora kwikorera umubabaro uri mu wundi aratabara, ariko yamara gutabara ntiyikorere wa mubabaro, yaja gutabara agahusha. Nizo mpamvu ushobora guhura n'umuntu ukaba waburaye n'abana, yaja gutabara akakugura ibiryo ku resitora kuko ateretswe ibyo wikoreye. Ibyo wikoreye nuko wagera mu rugo abana bakarya, ariko akuguriye ibyo kurya ku resitora byakaguhesha amafaranga yagaburira abana. Kuko ku resitora birahenda, kuko nyine atabashe guterura. Wewe umubabaro wawe uri kuvuga ati nje ndi mukuru nshatse naburara, ariko mbonye cy'abana bararira, wakabara kubwiye ngo tuje ku resitora ry'ibyo ushaka. Yaje kugusezera akagukora mu ntoke, ntaguye na transport, ukagera mu rugo uhaze, ukagira isoro ryo kuvuga ko ukennye imbere y'abana kandi urugo turi imibi. Aba yaguhemukiye. Ntabwo ariko Yesu atabara. Iyo Yesu atabara abanza kukwaka ntaca arakora, yamara akawugenzurira muri we akareba ni ikihe cyagutabara. Ariko itorero ry'intumwa bari bagifite imbaraga, nabo babashaga kwikorera kuko berekwaga. Petero naho nabageze ku irembo ryitwa ryiza rya Salomo, bagasanga umuntu usagije imyaka 40 ari aho ngasabiriza amafaranga. Burya suko batagiraga amafaranga, kuko baravuze ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko hari ikindi twagendanye. Bari bayafite, ariko basanga mu myaka 40 yamuhaye yamumarira n'ubundi byamumerera nkuko byari bisanzwe. Ariko bavuga basaba Imana mu mutima, Mana ni iki cyahindura ubuzima bw'uyu muntu agatabarwa, none akajya gukorera ye aje menshi. Bagiye guhishurirwa basanga kongera kumuhandi arahaguma, basanga icamukura hari ukumusengera agahaguruka akaja mu kazi. Nizo mpamvu bavuze ngo ifeza n'izahabu kuko yarabirindutse ategereje ngo niyo baramuha. None haravuga ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko ntitwagiye ubusa. Hari ico dufite mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Byavugiye rimwe bavuze ngo haguruka, nawe arahaguruka. Urumva gutabarwa kwari kuvuye ku Uwiteka, ntabwo kwari kuvuye ku bantu. Kuko nabarya bafashwa ku muhanda barambuye ibiganza, bamwe bacitse amaboko, burya babafasha babanza kuvunjisha. Ntabwo ashiraho 5, abanza kuvunjisha. Uzitegereze igituma rero atavaho nuko babanza kuvunjisha, abandi bakamuhaya asagutse kuri za business zabo, nta umugenera. Urumva impuhwe
izo ni impuhwe impuhwe zo kwikorera nazo ni imbabazi. Ariko habakaho n'ibambe yo kugirira favere navuga ngo guha umuntu icyo wari adakwiye, nka kuriya Mariya babyanditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 78 ko Mariya yagiriwe ibambe kwemera ko abyara Yesu. Si Mariya wari ukwiye kubyara Yesu mu Bayuda, kubera Yesu avuga amagambo y'ubwenge, baravuze ngo ubu bwenge ari kubukura hese. Ise w'umubaji na nyina Mariya, hari nubwo wende n'ibyo yacuruzaga Mariya babizi bigayitse, baravuga ati kuki ari we wagiyemwo umucunguzi kubera iki? Bavuga ko Imana ngo ibugiriye ibambe, nuvuga ngo imuhaye agaciro atarakwiriye. Ariko muri Bibiliya z'intuza z'izindi bavuga ngo nazo ni imbabazi. Nkagufata nkavuga nti jarike wowe nkurikije urwego urimo, nguhaye kuyobora igihugu ca Zimbabwe. Nuvuga ngo hari abakomeye bafite urwo rwego rwo kuyobora Zimbabwe, ariko nkavuga ngo ni jarike mbona wayobora Zimbabwe kubera ngo utarubikwiriye nkugiriye faveri. Nabyo bakabyita imbabazi. Nabyo ni imbabazi. Yego. Hakaba noneho n'ubuntu. Hari havuga muri Yakobo igice cya 4 ngo umwuka uba mu bantu ugira ishari kandi urararikira, ngo ariko Imana ikarushaho kutugirira ubuntu, ntiduhore ishari, ntiduhore kurarikira kwacu, ngo ikarushaho bwo kutugirira ubuntu kugira ngo bwa buntu buneshe bwa bugome buri muri twe. Nizo mpamvu hari muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 kugera 13 havuga iby'amategeko, hakavuga ngo mu mategeko yose uwishe rimwe aba yatsebye yose. Ariko hepfo baravuga ngo kuko urubanza ariko ruhesha ariko rucibwa amategeko, rufatirwa umwanzuro n'amategeko. Nuvuga ngo kugira ngo urubanza rusomwe haba hanyuzeho amategeko. Niko ijambo ry'Imana rivuga. None baravuga ngo ariko noneho nubwo uwatsinzwe kubera yatsinzwe n'amategeko n'uwatsinze kubera byaturutse mu mategeko, ntabwo bakiranuka nk'uwababariye, kuko urubanza ruri munsi y'imbabazi. Haravuga ngo imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Iyo ukoresha itegeko nibyo, ariko kandi ugize imbabazi akirengagiza itegeko abagize neza kurushaho. Izo ni impuhwe, ni ntuza n'ubuntu. Hariya muri Yakobo ubwo umuntu abagira ubuntu. Itegeko ryagomba kumuhana, yego, ariko imbabazi zisize hejuru y'itegeko. Trebye, ubwo n'ubuntu yagiriwe. Hariya muri Abaroma 3:23 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ngo ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, harimo imbabazi. Urumva rero twumvise impuhwe, twumvise ibambe, twumvise n'ubuntu. Dusomye mu Kuva igice cya 2 umurongo wa 6, Mose ari muri Kaseke ku nkombe y'uruzi. Amateka ni maremare, ariko umukobwa wa Farawo yagiye kwiyuhagira, ariko yitegereje arareba abona hari ikintu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arahagenda, hageze aragapfundura, ngo abona mwako kana, ngo abakagiriye imbabazi. Akagirira imbabazi, ntabwo kari kamuhemukiye. Ati nakana kagaheburayo. Ibyo urumva kari iryo jambo nubwo byise imbabazi, ariko muri iyo context y'impuhwe ni ukuvuga ngo ego nyine akagirira impuhwe, akagirira imbabazi. Bibiliya yakoresheje imbabazi, ariko aho ni impuhwe, ariko ni impuhwe. Ariko noneho kubera iki? Kuko yikoreye akaga k'uwo mwana, abonye ko ari ahadakwiye, ni muto, ntabwo ari hamwe na nyina. Nibyo. Ariko hari imbabazi z'umwana ushishe, ukamusigatira. Guro mwana ateye imbabazi, ntaco yabaye. Umwana hari ico yabaye, hari ikibazo afite, ari hamwe na nyina, ariko uramusigatiye kubwo kuri anagiteye imbabazi. Nticaguhemukiye ngo uri kukibabarira wirengagije indishi,
ntabwo kibabaye ngo usangiye naco umubabaro, ahubwo uravuze uti giteye imbabazi. Urumva ni imbabazi rero ni ikintu kigari. None se pastor bo turi kugenda dusatira ingingo ya kabiri, angane gato ego nshaka kubaza kuri iki kintu kimuhwe ubuntu ibambe sibyo? Ubwo waba ushatse kutubwira ko umuntu wese wagize impuhwe aba agize imbabazi? Oya. Twumvise ko mu mpuhwe harimo ibintu byinshi. Twumvise ko ushobora kugirira impuhwe. Ese umwana ushishe ni imbabazi ni impuhwe? Ni imbabazi. Ariko umwana ubabaye ni impuhwe ubwo, kuko wikoreye umubabaro. Watubwiye ngo ubwoko bw'imbabazi hari ego, impuhwe, ibambe n'ubuntu. Ego. Niyo mpamvu nabivuze ngo umuntu ugize impuhwe aba agize imbabazi, umuntu ugize ibambe aba agize imbabazi. Ego. Umuntu ugize akandi na kagatatu kawe nakahe ubuntu aba agize imbabazi. Okay. Kuko abantu bashobora guhita bumva akaba ati nzangira ubuntu, ariko umuntu yamuhemukira akamwirengagiza ntamuhe imbabazi akajya kugira ubuntu abugirira abandi. Ego. Buriya igikorwa c'imbabazi turakirebera munsi ku zindi ngingo kuri ico bajije. Icya gatatu ni kuki tugomba kubabarira? Hubwo tugomba kubabarira kuko ari itegeko ry'Imana. Buriya Matayo 6:14-15 haravuga ngo ni mubabarira abantu ibyaha byabo babakoreye, na so wo mwijuru azababarira. Ariko ni mutababarira abantu ibyaha byabo, Data wo mwijuru nawe nazababarira. Urumva ni itegeko noneho. Tugomba kugira imbabazi. Impamvu dusabwa kubabarira nuko ari itegeko ry'Imana. Ntacyo wahinduraho. Noneho kane turebe urufatiro hubwo rw'imbabazi. Buryo urufatiro rw'imbabazi ni urukundo. Urukundo, imbabazi twabona kwa yaba nk'agashami k'urukundo. Kuko ari abo Bakorinto ba mbere igice ca 13:6 n'uwa 7 haravuga urukundo rubabarira, rurababarira kandi rukababarira abakiranirwa. Nuvuga ngo urukundo rubabarira abakiranirwa. Noneho rero kuko urukundo rubabarira abakiranirwa nuvuga ngo ni rwo fatiro ry'imbabazi, kugira ngo imbabazi zibuze ukuri. Koko kandi nizo barago zibone. Ego haba hari mu rukundo. Urumva ko urukundo ari ikintu kiremereye. Kuko hari abababarira kubera ari itegeko bahawe, ati mubabarire. Ariko akavuga ngo ndababariye ariko atababariye. Ubigwigwa n'iki? N'ubuzima bukurikiyeho. Ko mubanye. Ubuzima bukurikiyeho, kuko iyo umaze kubabarira hari mu rukundo, ntabwo wima favere uwo wababariye. Kushobora kuvuga ati ndamubabariye ariko sinzongera kumucumbikira. Ntabwo ndamurihisha. Ubwo sizo ni imbabazi pastor. Oya. Sindamurihisha. Nta rukundo rurimo. Yaranyibye sinzamwishuza, ariko sinzongera kumucumbikira. Ubwo mu yandi magambo ni imbabazi zitari mu rukundo. Bala. Urukundo rwo n'ubuzima murakomezanya mukabana neza. N'ubuzima murakomeza. Uri ejo nana kuguza uzamuha yandi. Kandi ntiuzongere kuvuga ngo urabizi ko wanyibye ubwa mbere none kabiri urakabije. Oya, ntabwo uvuga ngo kabiri. Ikikugaragaraza umuntu wababari yakunda avuga ko ari ubwa mbere. Kuko abana bashobora kuva ku ishuri wawe agakubita uwanje, nkaza nkubira ntariko wiya mu mwana wawe. Ejo bagaruka batashe bagasanga ihene yawe yanyoneye, nkavuga nti nabyo ndakubabariye. Ejo bundi umwana wawe akongera kibika iryo umwana waje, nkavuga nti ndakubabariye. Noneho ikigaragaza utababara bavuga ngo ejo bundi uribuka ko umwana wawe yakubise wanje nkakubabarira. Ejo ihene yawe yaranyoneye ndakubabarira. None urasubiye kandi umwana wa mwatsikayi, ubwo ntiwababariye. Ubwo kuba bigarutse. Ego.
ubwo mu yandi magambo twavuga ngo nyine ni za mbabazi zitari mu rukundo zitari mu rukundo rwo bita birangira uyu utangirira huti ubwo ni ibishya biba bije iyo ahabaye imbabazi ntihaba gushira ku rutonde ibyabaye none se baze konzi ko abana b'abantu twese hafi ya twese ariko tumeze integege igituma twiga ubutumwa bwiza buriya abantu bageze ku rwego rushimishije n'ubutumwa bwahagarara nizo mpamvu duhozaho kugira ngo ahari kuko Paulo yaravuze ngo Abafilipi 3:12 ngo suko maze gutunganywa rwose ngo ahubwo ndakurikira ngo kugira ngo hari nzasingira ico Kristo yamfatiye nizo mpamvu twigisha buri munsi ngo tuhagere ntukavuge rero ngo ejo burarampe mukenda kuba ubwo ntiwamubabariye ubwo nturababarira mu yandi magambo imbabazi zo ziri mu rukundo icyo ubabariye ejo nari kindi kibaye ubwo ni ibishyashya bije ni ibisha gusa ngibyo njya kubitekereza ni bishaka bibi 10 Petero yabajije Yesu ni Matayo 18:15-21 kuvuga ngo tubabarire tugire kangahe ushaka kugira ngo tugere kuri 7 kose Yesu aravuga ati reka da 7 ni gake Petero yazayihutisha umubare ako kanya 7:70 yavuze ngo mubabare mugeze 7:70 ego 490 ego Subundi kuki Yesu yabivuze gutyo ngewe kuko ibi bintu maze ikintu cyane mbyibazaho kuki Yesu yabisobanuye gutyo cyane 7 ni umubare w'Imana yashatse kuvuga iyo bibaye 7:70 ni ukubabarira kudashira ubwo ni uguhoraho ego ubwo ni Yesu yashatse kwerekana ko iyo mibare ni icyuzuye uzakomeze paka kuko 7 ku Mana si 7 y'ibibare 1 2 3 4 5 6 7 7 ni icyuzuye umwuzuro w'Imana uhoraho rero kandi Imana yonyine ni ibyayo bihoraho kandi Petero yari yavuze ngo tuje turagira 7 ariko nako ni kenshi Yesu ateo yamuzageze 70 ahubwo 7:70 yego turebe noneho ingabano 5 aho hari 4 urufatiro ni urukundo udakunda ntashobora kubabarira ariko ku ngingo ya 5 ingabano tubabarire nde tureke nde kuko hari chamo kabira abantu akavuga atababo yewe namubabarira atari kuriya sinamubabarira uwo muntu uvuga ngo uyu namubabarira sinamubabarira nta mbabazi agira ntazagira ameze nka wundi ukorera favere uwamugiriye neza uwamugiriye nabi akavuga ngo naramubabara ariko niwe ntamuye favere niba hari application basaba akazi ari babiri umwe yaramwiciye umuntu undi ataramwiciye umuntu ni ukuvuga ngo ku bana b'abantu aha akazi wa wundi utaramwiciye atamufungishije yego cyangwa akavuga ati mumufungure ndamubabariye ariko byagera kuri application kwa praying yego ati rero agese namuha akazi wala ubwo ntiyigeze ababarira ewo ntiyababariye mega imbabazi zirakomeye niba hari buruse ibonetse rero y'abana batsinze mu ishuri ukareba uwaguhemukiye ukavuga uti mbo ntaco mutwaye ariko sinamuha buruse umutari kibazo urababarira ubwo bivuye ngo nta mbabazi ntazo ingabano zo kubabarira ntazo zikwiye kubaho twari tuye kubabarira bose noneho tukababarira byose ntituvuge ngo nababarira uwanyibye ngo ariko sinababarira wansambanirije ubugore nababarira wambeshye ariko sinababarira wanyiciye yego ugusubiza abari imbabazi wamugana ntazo bivuye ngo rwa rukundo nta rurimo kuko ijambo ry'Imana rivuga kuko urukundo rubabarira byose rukihanganira byose rubabarira bose urumva imbabazi turebe iya 6 noneho ninde ufite ubushobozi bwuzuye bwo kubabarira muri Matayo 9:1 kugeza 6 hari ikirema bazaniye Yesu Yesu aramubwira ngo mwana wanje abonye ngo kwizera kw'abamuzanye aravuga ngo mwana wanje ibyahura bibabariwe abantu batangira kwibaza uyu ninde uri kubabarira ibyaha uyu ari kwigereranya regeranyije
Imana niyibabarira. None niho twakumva umuntu nawe abesha nkubabariye ibyaha. Noneho ku murongo wa 6 aravuga ngo ntabwo muzi ko umwana w'umuntu nawe afite ubutware bwo kubabarira ibyaha kabisa. Yesu rero arabwujuje. Ariko Pawulo avuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo, aruya ngo natwe tuhasingire tuhagere. Izo mbabazi Yesu atanga kuki twe tutazigeraho? Kubera iki? Tugiye kureba noneho kubabarira birashoboka gingo ya karindwi. Ubwo dusoje ingingo ivuga ngo ni ya gatanu, ya gatandatu ninde ufite ubutware bwuzuye? Ni Yesu. Ubwo ni usobanura niwe wabyujuje. Ariko Bibiliya avuga ngo natwe dushaka uburyo tuhagera. Ariko twatanze ingero z'uwahageze Stefano. Ariko natwe nico dusabwa kuhagera. Ese koko birashoboka? Ni ingingo ya karindwi. Birashoboka ngo tuhagere? Birashoboka koko? Basi birashoboka. Luka hariya 18 umurongo wa 18 kugeza ku 16 habaye amateka y'umutunzi. Umutunzi asanga Yesu aravuga ati mwigisha ngire nte kugira ngo ntabwo ubugingo buhoraho. Yesu aravuga ati unyitiye iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa, ni Imana. Aravuga ati ariko uza amategeko, ntukice, ntugasambane. Amubwira byinshi. Ariko hepfo Yesu amaze kuvuga ngo biraruhije ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana, ngo icoroshe nuko igame yakwinjira mu zuru ry'urushinge, ijambo ry'Imana ravuga ngo ababyumvaga wende harimo n'abigishwa be baravuga ngo none ubwo imeze bityo ninde wabwinjira mora ubwo bwami? Yesu yaravuze ngo ikidashobokera abantu ikumana birashoboka. Nukuvuga ngashaka kuvuga ko kwizera Imana byaduhesha kugera ku rugo rukundo kuri izo mbabazi Imana idusaba. Kwizera Imana biri muri wowe byatumugera ku mbabazi Imana isaba. Akenshi rero usanga kubabarira biri mu buryarya. Ndabati ndakubabariye ariko ugasanga imirimo gukorera yarayigabanije. Ndakubabariye ugasanga rimwe n'imirimo gukorera yarasibanganije. Kumwasuranaga utebika ugasanga ntabigiha. Akavuga turi muntu yateretaga umugore wanje ndamubabarira ariko sinshaka kuzongera kumubona aha hantu, ariko ntaco mutwaye. None uravuga uti rero Yesu cyo yavuze bishobokera uwizera wese. Uri murahamya ati umuntu wizera ko kubyanya yabigeraho yarugeraho. Ariko abantu babesha ko bizera batizera. Imana idufashe. Umuntu uri munsi yo kwizera utagufite ntago yagera ku mbabazi. Bishoboka habanje urukundo dabo hakaba no kwizera. Kuko dusomye abakorinto ba mbere igice ca 13 ku murongo waho wa 12 haravuga ngo hasi ibindi byose bizashira. Havuga ko ubuhanuzi buzagira iherezo, indimi zigaceceka, ubwenge bugakurwaho, ngo ariko nihasigara urukundo no kwizera. Ibyo birahagije. Urukundo no kwizera nibyo bintu biyoboye agakiza. Yego. Buryo umuntu aba mu buzima bwose bw'Imana yishimira, kandi ukaba usa n'utuye mu bwami bwayo, ukaba utuye mu bwami bw'iteka. Imana idufashe iduha urukundo no kwizera kugira ngo dukomeze imbabazi zacu. Nirwo rufatiro rwazo. Utagira urukundo ntazagira imbabazi, utagira kwizera ntazagira imbabazi. Kw'imbabazi zuzuye zabonetse muri Kristo Yesu. Ndasabira bene data batwumva batuye mu mahanga yose no hirya no hino n'abaturanyi bumva ijambo ry'Imana ko twagira urukundo rwa kivandimwe, tukagira urukundo rw'Imana, tukagira kwizera kugira ngo za mbabazi dutanga zibize ukuri. Ntabasezerana imbabazi zitari zo ni benshi, ariko ndasabira abera b'Imana badukurikira ngo imbabazi ziba muri mwe zibize ukuri mu izina rya Yesu. Ya pase murakoze cyane, turabashimiye. Hanyuma hari igihe abantu bakeneye inama zanyu, bakeneye kugira ibindi babaza cyangwa afite wenda ibindi babakeneyeho, mwatanga adresse zanyu kugira ngo ni Mpazi Birego Pierre ubagejeje ikiganiro cy'imbabazi. Dukorera kuri channel ya Gusenga Everyday. Nimero ya telefone WhatsApp 078 669 666 2 0 078 669 2 0
gukanda subscribe. Abifuza n'inyigisho za doctrine zidasanzwe mwabaza kuri iyo nimero twabafasha maze tukungurana mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amena. Reka tubashimire mwebwe mwese mwari mufashe umwanya mukurikira ikiganiro, hanyuma turabasaba gusharingira abantu hirya no hino kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa. Imana igumugisha kandi nubikora, hanyuma turabizeza ko ikiganiro nakagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.